Muraho neza bakunzi b'inkuru z'imibanire n'amateka y'isi yose. Uyu munsi turagaruka ku nkuru iri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ivuga yuko Elon Musk yashinze ishyaka rishya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk, umwe mu bantu bakomeye ku isi mu by'ikoranabuhanga no gushora imari, yatangije ishyaka rishya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryiswe America Party. Wakibaza ati ese uno mugabo agamije iki? Ni iyihe nzira nshya ashaka guha politike ya Amerika? Ni nyuma y'uko Elon Musk atandukanye n'abanyapolitike bakomeye cyane cyane abo bita Donald Trump. Elon Musk yatangaje ku mugaragaro ko agiye gutangiza ishyaka rishya riharanira impinduka yise America Party. Iri shyaka ryatangajwe ku mugaragaro mu kwezi kwa Nyakanga 2025, aho Elon Musk yavuze ko intego yaryo ari ukugarura ubwigenge mu miyoborere, kugabanya ibirarane by'imari ndetse no koroshya imikorere y'inzego za leta, no guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu baturage, dore yuko avuga yuko abaturage bari barakandamijwe mu gutanga ibitekerezo. America Party ntiragira abakandida benshi, ariko Musk avuga ko bashaka gufata imyanya 8 mu nteko nshinga amategeko ndetse n'imyanya 2 cyangwa 3 muri senateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bifatwa nk'inzozi. Ibi byose aho byatangiriye ni ku rubuga rwa X rw'uno mugabo Elon Musk rwahoze ari Twitter, aho Musk yavuze ko Amerika ikeneye uburyo bushya bwo kuyoborwa. Ishyaka ryacu rizarwanya ubusahuzi bw'ingengo y'imari n'amabwiriza atagira umumaro. Hano niyo magambo Elon Musk yanyujije ku rubuga rwe rwa X, urwo mwahoze muzi nka Twitter. Uyu muyobozi wa Tesla ndetse na SpaceX ntiyigeze yemerera ishyaka na rimwe kuba ku ruhande rwayo. Yateye inkunga abakandida batandukanye barimo Barack Obama, Clinton ndetse na Joe Biden. Aba bose bagiye bayobora Amerika mbere yo guhindukira agashyigikira Donald Trump mu matora aheruka. Kuri ubu bari bawubanye, ariko nyuma yo kutumvikana ku bijyanye n'itegeko rigabanya imisoro byatumye Elon Musk atandukana na Trump. Aho niho byakomereje Elon Musk agira ati guhera ubu ngubu ngiye gukora ibyanjye. Abasesenguzi bamwe bavuga ko kubona amajwi ahagije ku ishyaka rishya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigoye cyane. Kugira ngo ishyaka ryemerwe mu matora yose, risabwa kwiyandikisha byibuze muri leta zose zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bino bikunze gufata imyaka n'imyaniko. Gusa abashyigikiye Elon Musk bavuga yuko kuri Musk byose bishoboka, dore yuko ari umugabo wagiye ukora ibitangaza bigiye bitandukanye mu inosi ya rurema, ngo kohereza ibyogajuru mu isanzure uko yishakiye, dore yuko afite ikigo bita SpaceX gikora ibyo bintu byo kohereza ibyogajuru mu isanzure. Afite inganda zikora imodoka arirwo Tesla. Afite umushinga wo kohereza internet ku isi hose, ariwo witwa Starlink, mwese muzi muri benshi, dore ko no mu Rwanda wahageze. Ishyaka America Party rirashaka guhindura ibintu, ariko inzira si yoroshye. Birasaba inkunga y'abaturage, abashoramari ndetse no guhangana n'ubukaka bw'andi mashyaka abirakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariryo Republican ndetse na Democrat. Ano niyo mashyaka abiri ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bimaze ibinyejana Elon Musk ari gushaka kubihindura. Ese uyu mugabo wubatse SpaceX ashobora no kubaka politike nshya? Ibi ni iby'isi yose irimo yibaza. Ibi ni byo tuzagenda dukurikirana mu minsi iri imbere, tubabwira nimba Elon Musk koko iri shyaka ashaka gushinga ryemewe, kuko kugeza k'ubu ngubu ntabwo riremerwa, kuko ntabwo riruzuza ibisabwa kugira ngo ryemerwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko hasabwa yuko ryiyandikisha mu maleta yose ari muri Amerika, kandi ibi ni ibintu bisanzwe bitwara imyaka, ndetse ni n'amashyaka menshi yagiye abigerageza ariko nigeze abigeraho. Ariko abashyigikiye Elon Musk bavuga yuko ubwo ari Elon Musk byose birashoboka, dore yuko ari nawe mukire wa mbere ku isi, ndetse ni nawe mukire ugize amafaranga menshi ku isi kurusha abandi bakire bose bagiye babaho. Aha kubye kabiri umukurikira
ariko Elon Musk nyuma y'uko agize kino gitekerezo cyo gutera umugongo Donald Trump yahombye asaga miliyari 79 z'amadolari mu munsi umwe gusa. Ibaza ayo mafaranga yose, nubwo kuri Elon Musk ari nk'agatonyanga mu nyanja, ariko ayo mafaranga ni menshi. Ugiye uyahomba buri munsi wasubira inyuma. Ibi bari kwibaza nimba koko Elon Musk ariko bigiye kujya bihora bigenda, buri munsi agiye kujya ahomba amafaranga menshi bigezaho. Ariko no mugabo ni umunyabwenge, siduhamya neza yuko ibyo bintu bishoboka kuri we, dore yuko yabaye umukire wa mbere ku isi abivunikiye guhera mu bwana bwe ku myaka 12, aho yakoraga game bita Barasta, ari ryo ryabaye itangiriro ry'ubukire bwiwe afite kugeza na n'ubu. No mugabo ukomoka muri South Africa, muri Afurika y'Epfo, mu mujyi bita Pretoria. Nge twari kumwe mwino nkuru y'uno munsi.